Barcelona has become the trendiest city in Europe this year, especially since its selection as the site of the 1992 Olympic Games. As the centre of Catalan culture and language, the city has undergone a rejuvenation since the death of General Franco. Catalan theatre in particular has enjoyed tremendous success recently, and the visual energy of companies like La Claca, Els Comediants and La Fura dels Baus has stunned audiences in London as well as in their native land. The latest in this long line of successes is La Cubana, whose unorthodox production of Shakespeare's The Tempest will be seen in London in July as part of the International Festival of Theatre. We went to see them at work in Barcelona. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Sobrepasaban más la velocidad de la vista, el fuego y el rugido de los estallidos de azufre. Is it very unusual to perform Shakespeare in Spain? No. Catalonia had translations of Shakespeare before any other parts of Spain. Sagarra, the greatest Catalan playwright, was the first to translate Shakespeare, and then many of his translations were in turn translated from Catalonian into Spanish. He has translated all Shakespeare's plays. The Tempest has been performed by almost every theatre company here, although it is not considered one of his best works. Parecían asediar al poderosísimo Neptuno, haciendo temblar sus atrevidas ondas y hasta vacilar su temido tridente. Mi valiente espíritu, ¿quién fue tan firme y tan constante que este tumulto no le afectara a todo? No hubo un alma que no sintiera fiebre de locura y no hiciera disparates de desesperación. Todos menos los marineros se zambulleron en las espumosas ondas y abandonaron el mar. El hijo del rey, con el pelo rizado más como juncos que como velo, fue el primero en saltar. Gritaba: el infierno está vacío y todos los diablos. La letra, abordé el barco del rey, unas veces en el espolón de proa, otras veces en el convés, en la cubierta, en los camarotes, llamé desconcierto. Me dividía y ardía en Ajudin, són 10 punts principals de què consta aquesta operació. Són exactament les 10 àrees d'assistència en què compta aquest local. Vostès se les aprenen i a cada un d'aquests llocs hi trobaran l'assistència necessària per passar aquests 4 dies si cal, que esperem que no sigui, d'acord? Anem a llegir-ho. A veure, operació gota a gota. Primer apartat, supervivència manual a l'aigua. Segon, equipament personal. Tercer, intendència. Quart, relaxació. Cinquè, descans. Sisè, assistència religiosa. Setè, infermeria. Vuitè, beneficència. Novè, desdramatització. I desè, informació interior i exterior. Bé, per calmar-los els diré que funciona la televisió i funciona la ràdio. Ara, això sí, els lavabos no van. Per favor, no hi vagi. Bé,
Ara, a veure, vostè m'ha d'ajudar. Que vingui cap aquí la persona que va fer el curset de supervivència manual a l'aigua en la puntuació de 10, baremo, no sé què. Digue-li, bueno, el que diguem sempre, o sigui, que el teatre, a part de la caixa màgica... We have always thought that the whole theatre is important, all the other parts of the building as well as the stage. There is a certain ritual in the attendance of an audience at the theatre and their use of all the areas like the toilets, the foyer, the cloakroom. The box office manager and the ushers are also part of this ritual. And it was from this realization that our Tempest was conceived. Y damos por finalizada la entrevista al tiempo que nos anuncian que tenemos conexión con Catalunya. Les pluges caigudes els últims 15 dies a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès han estat les més importants dels darrers 27 anys. Del 6 al 20 de novembre, a Barcelona ciutat, s'han recollit més de 200 litres d'aigua per metre quadrat. A Sabadell, prop de 500 i a l'Hospitalet, 380. La matinada del dia 7, l'Hospitalet es va despertar amb metre i mig d'aigua. No, i que vull dir que el que sí que realment... What is really important is that Catalan theatre is essentially very visual theatre. There are many different styles to choose from in Catalonia, but they are all visually spectacular. Atención, atención. Permanezcan con los impermeables bien abrochados. Repetimos, diríjanse a la salida y váyanse al bar más próximo. Atención, atención. Prepárense para actuar en teatro. Prepárense para salir al exterior. The London International Festival of Theatre will begin in July. In May, we'll be bringing you a special programme from Berlin as part of BBC.